Azothathelwa izinyathelo zomthetho amaphoyisa abonakale etapa lapho kube nengozi ye-truck izingane zakwethu-ke kuthiwa-ke la maphoyisa-ke ama-traffic police. Kwenzeke ingozi wona asethatha impuphu nommbila. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizovula kuthi thini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le-channel yethu umgosi. Zibonele-ke ividiyo ngane zakwethu ukuthi-ke wena ngesingawe kungabe laba benze into e-right noma benze okungafanele bakwenze. Ngane zakwethu asiphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko.